Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. Bat like share ya ki video jong kaneka channel. Hadin ka jinya taini jong uba arden bat arngut ki loyar. Lani ki muktiar. Kata uba Robert Jun bat uba Irwin. Riak uba deng nok todong dakaba urki benya ki loyar. Kumban sepinken mau. Ba uba arden ulaya taini bat ki arngut ki loyar. Kata uba Robert Jun bat uba Irwin Sutnga. Halor ka artikel lais pa nyepuai bat ka siksedo. Nrengine pece ka full video haka Q&A channel. Mano bala ia kaneka jinyata ini. Tementang ina page no ia ka reaction jung badeng dok tedong. Halor ka jinyata ini jung kine langut. Hasan Kardef College Shillong. Siapang ka artikel lais pa nyepuai bat ka siksedo. Kaya ka pensamut nga, pensamar ki nga kalong ni. Ki muktiar, ki pleader, ani ki lawyer bagi ki ong am, jong ki lower court, ani district court am, nga iba ki long bajabo bah. Namar balay, nga ngan ong ipi, lada ki ong bet ba, kahala ka siksidol, ya ka article 371 katkum ka constitution jong kari India, kani kang kani tingang squapan ong bet kata til ade bit lanot lai lanot nomor balay bapin ong bet ba kaklan ke siksidol ya ka article 371 kata tikal ade bit lai lanot samno kia nomor balay ngangan ong ipi yo muktir yo lawyer lani yo pleader kipai ba kim jusiania namar balay ba ukamay spa na takana ngong uriw sampang iburbor nganong ipi haki lower court kakis kepada day tang arsnem ki penjerong spousnem kakis kepada day tang arsngi ki penjerong sis arsisnem arsnem kata kadi kabut kamay spa kajongki nak ni kadang nong ipi amdan ulu ke patasyura kadi kejelajungi ubanget ya ka yakini ki lawyer lani yakini pleader jong ki lower court lani district court udai tam anak kelut ngang nong ipi klan ke siksidal ya ka article 371 kamut balai pede translation su isu kat bamon balai ke level lesson su isu kat bamon kena kena aku boleh sibun tangan pekot cua tekat tolak biang lah nama beli batat pun ni keren